Priča o nestalim đacima u tom selu nikada nije zvanično dobila kraj. Iako su prošle decenije od dana kada se sve dogodilo, a meštani i danas, kada se spomene ta godina, instinktivno spuste glas i pogledaju oko sebe pre nego što progovore. Selo je bilo malo, zbijeno uz brdo, sa jednom školom, jednom prodavnicom i putem koji je vodio kroz šumu do prvog većeg mesta. I upravo taj put će kasnije postati ključ svega o čemu se priča. Tog jutra sve je izgledalo potpuno obično. Deca su krenula u školu, neki peške, neki na biciklama, noseći torbe koje su im bile prevelike za njihova leđa, smejući se i gurkajući kao i svakog drugog dana. Ali ono što niko tada nije znao jeste da se deo njih kući više nikada neće vratiti. Nastava je počela normalno. Učitelji su ih prozivali, časovi su tekli, ali već pred kraj školskog dana primećeno je da nekoliko učenika nije došlo na poslednji čas, što u početku nije izazivalo paniku, jer se često dešavalo da deca ranije odu kući zbog posla na imanju ili pomoći roditeljima. Međutim, kada su roditelji kasnije tog popodneva shvatili da im se deca nisu vratila, a niko iz škole nije znao gde su otišla, selo je po prvi put tog dana utihnulo na način koji niko nije mogao da objasni. Kako su sati prolazili, potraga je počela spontano, bez policije, bez zvaničnih prijava, samo ljudi sa lampama, motkama i psima koji su išli putem kojim su deca navodno krenula kući, dozivajući ih po imenu, nadajući se da će čuti poznat glas iz mraka. Pronađene su torbe pored puta, uredno ostavljene, kao da su ih deca sama spustila, bez tragova borbe, bez ikakvog haosa, što je celu situaciju učinilo još jezivijom, jer ništa nije ukazivalo na nesreću ili napad. Psi su gubili trag kod šume, na mestu gde se put sužava i ulazi u deo koji meštani nisu voleli da pominju, a stariji su tada prvi put tiho rekli da deca nisu smela tuda da idu posle podneva. Kada je policija konačno stigla, potraga se proširila, ali danima nije pronađeno ništa novo. Nijedan komad odeće, nijedan znak da je neko napustio šumu, nijedan trag koji bi objasnio kako su deca mogla jednostavno da nestanu. Zvanični zapisnici govorili su o mogućem gubljenju, o neorganizovanoj deci koja su možda skrenula s puta, ali nijedno objašnjenje nije odgovaralo činjenici da su torbe ostavljene na istom mestu i da su deca nestala gotovo u isto vreme. Kako su nedelje prolazile, selo je počelo da se menja, i to ne s polja, već iznutra, jer su ljudi počeli da povezuju događaje koji su se ranije smatrali slučajnim, čudne zvuke noću, svetla u šumi, korake koji se čuju, a niko ne vidi, i tišinu koja bi nastupila čim bi neko pokušao da proveri šta se dešava. Nekoliko meštana tvrdilo je da su te večeri, baš u vreme nestanka, videli siluete na putu, ni visoke, ni niske, kako stoje nepomično, ali su svi kasnije povukli svoje izjave, navodno zbog straha ili pritiska, jer niko nije želeo da bude onaj koji će pokrenuti priče. Škola je ubrzo zatvorena, zvanično zbog malog broja učenika, ali svi su znali pravi razlog. Niko više nije mogao da pošalje dete tim putem bez osjećaja da se nešto loše može ponoviti. Roditelji su počeli da prate decu do samih vrata škole, a put kroz šumu je vremenom potpuno zarastao, kao da i priroda želela da izbriše sećanje na ono što se tamo dogodilo. Godinama kasnije, kada su se neki doseljenici interesovali za istoriju sela, nailazili su na čudne praznine u pričama, na preskakanje godina i na nelagodnu tišinu kad bi se pomenula škola i put, jer niko nije mogao ili nije smeo da ispriča celu istinu. Zvanično, slučaj je ostao nerešen, bez osumnjičenih i bez zaključka, ali među meštanima postoji prećudni dogovor da se o toj temi govori samo u naznakama, kao upozorenje, a ne kao priča.
Kažu da se i danas, u određenim danima u godini, uveče može čuti kako se niz put spuštaju koraci, ali kada se izađe napolje, nema nikoga, samo hladan vazduh i osjećaj da neko posmatra iz pravca šume. I možda je upravo to ono najjezivije u celoj priči. Ne to što se deca nikada nisu pronašla, već to što selo živi sa saznanjem da se istina možda zna, ali nikada nije izgovorena naglas i da su odgovori, ako postoje, zauvek ostali tamo gde je put prestajao da bude bezbedan. Posle nekoliko meseci, kada su se reflektori povukli, a policijske trake skinule, selo je ostalo samo sa sobom i sa pitanjama koja niko nije umeo da postavi naglas, jer je svako osjećao da bi izgovaranje tih reči značilo priznanje da se dogodilo nešto što prevazilazi običan nestanak. Ljudi su se vraćali svakodnevnici, ali više ništa nije bilo isto. Kapije su se zatvarale ranije nego pre, svetla su se gasila čim bi pao mrak, a deca su prestala da se igraju napolju čim bi sunce krenulo ka brdu. Ono što je posebno uznemiravalo meštane bila je činjenica da su roditelji nestalih đaka posle prvobitne agonije počeli da se ponašaju na čudan način. Neki su tvrdili da im se deca javljaju u snovima, ne tražeći pomoć, već samo stojeći i gledajući ih, dok su drugi govorili da u kući čuju korake ili pomeranje predmeta tačno u vreme kada su njihova deca nekada dolazila iz škole. Te priče nikada nisu zapisane, nikada zvanično zabeležene, ali su se širile tiho, šapatom, i svaka je dodavala novi sloj straha koji se nije mogao racionalno objasniti. Kako su godine u selu prolazile, nekoliko meštana je priznalo da je tog dana, pre samog nestanka, primećeno nešto neobično u selu, ali i da tada niko nije želeo da tome pridaje značaj, jer je delovalo suviše čudno da bi bilo stvarno. Govorilo se o tome da su deca na velikom odmoru bila neobičajno tiha, da su gledala prema prozorima kao da očekuju nekoga i da su pojedini učenici kasnije pričali kako su im drugovi govorili da moraju da idu, jer ih neko čeka na putu. Ko je taj neko bio, niko nikada nije rekao. A oni koji su pokušali da ispitaju preostalu decu, nailazili su na zid, ili bi dobijali iste naučene rečenice, ili bi se deca jednostavno zatvarala u sebe, odbijajući da nastave razgovor. Učitelji su, navodno, o svemu obavestili nadležne, ali su im savjetovali da ne šire paniku i da se drže zvanične verzije događaja, jer nema dokaza za drugačije tumačenje. I upravo tada je počelo ono što mnogi danas nazivaju pravim nestankom. Ne nestankom dece, već nestankom istine. Najviše pitanja izazvala je šuma, ne zato što je bila gusta ili opasna, već zato što je oduvek imala reputaciju mesta koje se zaobilazi bez objašnjenja. Kao da su generacije prećutno prenosile isto upozorenje. Stariji su kasnije priznali da su i ranije postojale priče o ljudima koji su tu zalazili i vraćali se drugačiji, ćutljivi, kao da su nešto vidjeli, ali nisu želeli da govore o tome. I da su decu oduvek učili da se drže glavnog puta. Tog dana, međutim, put je bio isti kao i uvek, bez tragova, bez lomljenja granja, bez jednog znaka da se kroz šumu kretala grupa dece, što je dodatno zbunjivalo i istražitelje i meštane. Kao da su deca nestala pre nego što su uopšte ušla u šumu, kao da se nešto dogodilo tačno na granici između sela i tog tamnijeg dela, gde se dan neprimetno pretvara u sumrak. Vremenom su se pojavile i priče o tome da je neko iz sela znao više nego što je rekao, ali svaki pokušaj da se prstom uperi određenog čoveka završavao se isto. Naglim prekidom razgovora, promenom teme ili tišinom koja bi bila glasnija od svake optužbe. Neki su tvrdili da su vidjeli nepoznata vozila u danima pre nestanka, drugi su govorili da je sve povezano sa događajima iz prošlosti sela, o kojima se više nije govorilo jer su pripadali nekom drugom vremenu. Ono što je bilo zajedničko svim tim pričama jeste osjećaj da je selo samo po sebi
postalo saučesnik. Ne zato što je krivo, već zato što je ćutanje bilo jedini način da se nastavi živeti. Školsko dvorište je zaraslo u travu, tabla je ostala da visi, izbledele poruke su se još mogle nazreti ako bi se dovoljno dugo gledalo, a prolaznici bi govorili da se noću, kada vetar duva iz pravca brda, čuju zvuci nalik dečijem smehu ili dozivanju, kratko i prigušeno, kao da dolazi iz velike daljine. Godine su se pretvorile u decenije, ali priča nikada nije postala prošlost, već nešto što se prenosilo kao upozorenje, kao senka koja se provlači kroz svaku novu generaciju. Oni koji su se odselili govorili su da su tek daleko od sela počeli da shvataju koliko je sve bilo pogrešno, dok su oni koji su ostali naučili da žive sa neizgovorenim, da ne pitaju i da ne traže odgovore tamo gde ih možda ima previše. I danas, kada se neko zadrži na putu posle zalaska sunca, u selu kažu da nije pametno osluškivati predugo, jer se lako može desiti da čuješ nešto što ne umeš da objasniš, a još teže da zaboraviš. Jer u toj priči najozivije nije ono što se dogodilo tog dana, već ono što se nikada nije desilo posle. Priznanje, istina, kraj. Kako je vreme odmicalo, u selu se pojavila čudna potreba da se prošlost uobliči, da se napravi neka verzija događaja koja će moći da se prepričava bez gušenja u sopstvenom strahu. I tako su nastale poluistine, objašnjenja koja su zvučala razumno, ali su se raspadala čim bi ih neko duže posmatrao. Govorilo se da su deca možda sama odlučila da skrate put, da su se izgubila, da ih je zatekla noć, ali ni jedna od tih verzija nije mogla da objasni zašto su torbe ostavljene uredno, zašto niko nije čuo viku, zašto se niko nikada nije pojavio na ivici šume tražeći pomoć. Meštani su vremenom primetili da se o tom događaju govori samo u određeno doba godine, uglavnom u kasnu jesen, kada se magla spusti nisko i kada se zvukovi sa brda drugačije odbijaju od kuća, kao da sama priroda podsjeća na ono što je potisnuto. Tada bi se u razgovorima pojavile rečenice koje su svi prećutno razumeli, ali ih niko nije razrađivao. Nije to bilo prvi put i ranije se dešavalo, samo nikad ovako. I svaka od tih rečenica ostajala bi da visi u vazduhu, nedorečena, ali teška, kao da bi izgovaranje nastavka donelo posledice. U arhivi opštine, među požutelim papirima i zapisnicima koji su se retko otvarali, postojali su tragovi da se nešto slično dogodilo i ranije. Ne identično, ali dovoljno slično da izazove nelagodu kod onih koji bi se usudili da čitaju između redova. Pominjale su se nepotpune evidencije, privremeni prekidi nastave, neobjašnjeni izostanci, ali nikada jasno nestanci, nikada direktno deca. Kao da je neko svesno birao reči koje neće povući previše pažnje, koje će ostaviti prostor da se sve zaboravi. Nekoliko starijih meštana pred kraj života pokušalo je da govori o tim papirima, ali su njihove priče uvek bile isprekidane, nepovezane, kao da sećanja nisu želela složiti u celinu. Govorili su da su ih kao decu učili da ne idu sami tim putem, da se uvek drže u grupi, ali i da se ni tada ne zadržavaju, jer nije važno šta vidiš, nego šta te vidi, rečenica koju su mnogi zapamtili, ali nikada nisu do kraja razumeli. Posebno uznemirujuće postalo je kada su se godinama kasnije deca koja su tada ostala u selu, sada već odrasli ljudi, počela vraćati sa sličnim snovima, iako o nestanku gotovo da nisu govorili u budnom stanju. U tim snovima pričali su put je uvek bio isti, ali je izgledao duži nego što jeste, šuma gušća, a tišina neprirodna, kao da pritiska uši. Govorili su da su u snovima videli svoje nekadašnje drugove kako stoje na razmaku, ne dozivaju, ne traže pomoć, već samo posmatraju i da je najgori deo bio osjećaj da bi, kada bi im prišli, nešto nepovratno prešlo granicu. Ti snovi nisu bili dramatični, nisu bili puni panike, već su bili hladni, spori i uporni, vraćajući se u istim oblicima sa istim detaljima, kao da nisu plod mašte, već sećanja koja su nekako preneta. Psiholozi su kasnije govorili o kolektivnoj traumi, o potisnutim uspomenama, ali oni koji su sanjali znali su da objašnjenja ne umanjuju težinu onoga što su osjećali. Selo je gotovo neprimetno počela da se prazni, ali ne naglo, već tiho, kuća po kuća, porodica po porodica, uvek sa nekim opravdanjem koje nije imalo veze sa nestankom, barem ne javno.
Oni koji su ostajali tvrdili su da nema čega da se plaše, da je sve to prošlost, ali su se ipak pridržavali nepisanih pravila. Niko nije prolazio putem posle zalaska sunca, niko nije ostajao sam u blizini šume i niko nije dozvoljavao deci da se zadržavaju napolju kada se spusti sumrak. Ta pravila nisu bila zapisana, nisu bila objašnjena, ali su se poštovala strože nego bilo koji zakon, jer su bila zasnovana na nečemu što se ne može dokazati, ali se može osetiti. Čak su i životinje, govorili su meštani, izbegavale taj deo puta. Psi bi zastajali, odbijali da krenu dalje, a stoka bi se uznemirila bez vidljivog razloga, kao da reaguje na nešto što ljudi više ne umeju da prepoznaju. U pokušaju da se stavi tačka na celu priču, nekoliko godina posle nestanka, organizovana je još jedna, zvanično poslednja potraga, više radi formalnosti nego nade. Pretraživanje teren, ponovo, detaljnije, uz savremenu opremu, ali rezultati su bili isti kao i prvi put. Ništa. Nije pronađeno ništa novo, ali je među učesnicima potrage ostao osjećaj da se nešto promenilo. Ne u prostoru, već u njima samima. Neki su kasnije priznali da su tokom te potrage imali osjećaj da ih neko posmatra, ne iz šume, već sa puta, kao da se granica posmatrača i posmatranog neprestano pomera. Nakon toga tema je zvanično zatvorena, dosije arhiviran, a selo je dobilo još jednu priču bez kraja, još jednu tišinu koja je govorila više od reči. I danas, kada neko slučajno zaluta tim putem, bez znanja o prošlosti, meštani će ga zaustaviti pod nekim izgovorom, ponudit će mu prenoćište, skrenuti ga sa pravca, ali ga neće pustiti da nastavi dalje kada padne mrak. Ne zato što žele da plaše, već zato što znaju da postoje pitanja na koja nije pametno tražiti odgovore i mesta koja nisu opasna sama po sebi, već je zbog onoga što se u njima dogodilo i što nikada nije do kraja otišlo. Jer u toj priči o nestalim đacima najteže je prihvatiti ne to da su nestali, već to da je selo nastavilo da postoji, da se život nastavio, ali sa pukotinom koja se nikada nije zatvorila. Pukotinom kroz koju i dalje, povremeno, izlazi nešto nalik sećanju, nalik upozorenju i nalik tišini koja ne pripada običnoj noći. Jedan od najtežih tereta koji je selo nosilo bio je način na koji su se sećanja menjala tokom vremena, jer što je više godina prolazilo, to su detalji postajali mutniji, ali je osjećaj nelagode ostajao isti, gotovo netaknut. Ljudi su primećivali da se više ne sećaju tačno dana u nedelji kada su deca nestala, niti vremenskih prilika tog popodneva, ali su se svi slagali u jednom. Tišina koja je nastupila posle toga bila je drugačija od svake druge tišine koju su ikada doživeli. Nije to bila tišina bez zvukova, već tišina bez objašnjenja, ona vrsta praznine koja se širi između rečenica i zbog koje ljudi počinju da govore u pola glasa, čak i kada su sami. U takvoj atmosferi svaki povratak na temu nestalih đaka delovao je kao pokušaj da se dotakne nešto što nije predviđeno da bude dodirnuto i zato su razgovori često završavali pre nego što bi zapravo počeli. Oni koji su insistirali da se sećaju previše detalja, vremenom su postajali usamljeni, jer niko nije želeo da sluša priče koje nisu nudile utehu, već samo dodatna pitanja, a selo je naučilo da je ponekad lakše živeti sa nedorečenim nego sa istinom koja nema oblik. U tom kontekstu škola je postala simbol nečega što više nije postojalo, ne samo kao zgrada, već kao ideja sigurnosti koja se nekada podrazumevala. Iako je bila zatvorena, ljudi su govorili da se u određenim večerima može vidjeti slabo svetlo kroz razbijene prozore, iako struje odavno nije bilo. Ali niko nikada nije otišao da proveri, jer su svi znali da neka pitanja ne traže odgovor, već granicu. Nekoliko puta su prolaznici tvrdili da su u blizini čuli zvono, tiho i kratko, kao da označava kraj časa, ali su te priče uvek završavale uz nervozan osmeh i objašnjenje da je to verovatno vetar ili metal koji se pomera. Ipak, činjenica da se iste priče ponavljaju godinama od ljudi koji se međusobno ne poznaju, ostavila je trag u kolektivnoj svesti sela, trag koji se nije mogao obrisati.
Školsko dvorište, zaraslo i napušteno, postalo je mesto koje se obilazi u širokom luku, ne zbog straha od onoga što se može vidjeti, već zbog straha od onoga što bi se moglo osjetiti, jer su neki tvrdili da se tamo javlja osjećaj neobjašnjive prisutnosti, kao da prostor pamti više nego što bi smeo. Vremenom se pojavila i nova generacija, deca koja nisu bila ni rođena u vreme nestanka, ali su rasla okružena pravilima čiji smisao niko nije objašnjavao do kraja. Ta deca su znala da ne smeju da idu određenim putem, da ne pitaju previše o školi koja ne radi i da se u sumrak vraćaju kući bez pogovora, ali nisu znala zašto i upravo je ta praznina u objašnjenjima stvarala osjećaj da se nešto važno krije. Neki od njih su kasnije priznali da su kao deca osjećali nelagodu bez jasnog razloga, naročito kada bi se približili granici sela, kao da su preuzimali strah koji im nije pripadao, ali im je ipak bio prenet. Psiholozi bi rekli da je reč o učenju kroz ponašanje odraslih, ali meštani su imali drugačiji izraz. Govorili su da se nešto zadržalo, da određena mesta pamte korake i glasove i da je bolje poštovati ta sećanja nego ih izazivati. Tako je nestanak đaka postao deo nevidljivog vaspitanja, ne kroz priče, već kroz zabrane i poglede koji su govorili više od reči. Najzad, ono što je celu priču učinilo gotovo nepodnošljivom jeste spoznaja da je vreme, koje inače donosi zaborav ili razrešenje, u ovom slučaju donelo samo privid mira. Slučaj je ostao zatvoren, papiri su arhivirani, a selo je nastavilo da postoji, ali sa stalnim osjećajem da nešto nedostaje. Ne samo deca, već i mogućnost da se ikada kaže znamo šta se dogodilo. Ljudi su se naučili da žive sa tim, da se ne osvrću predugo kada prolaze putem, da ne slušaju pažljivo zvuke koji dolaze iz pravca šume i da ne pokušavaju da spoje sve delove u celinu. Jer u toj priči možda je najjezivija pomisao upravo ta, da istina nije nestala zajedno sa đacima, već da je ostala tu, rasuta, prisutna u fragmentima, čekajući nekoga ko će želeti da je vidi u celosti i ko će biti spreman da živi sa onim što bi tada saznao.